atua, ka mihi atu ki tō tātou kiri tū heitia. Tanga hia. Nei rā mātou I kau mai ranga manu. Papatia tatu no tua kita waiu kai po tuanu. Whakahurangi tia tatu no tua kita mana wai ora o teira tawhito. Ka tauha, whakatauha, kia tina, whakatina, tina, hui e, tai ki e. Kia ora tata. Tu uri whai o, ki tono te rangi me te whenua I nui tōna kōria tanga kei te mihi ake rā, kia kōra. Kia kōrua e tuku atu ai ngā whakawhetai ki tō tātou atua. I papa ki tu ai o na tai, tai wiwi, tai wawa ki te whai ao ki te ao mara. Tēnei ka mihi ake rā ki tō tātou ariki ki atu heitia. E noho mai rā, tini ai tua,
e hinga atu nei, e hinga mai nei i rungi o tātou mai. Ko e noko rātou ko whetūrangi hia, ko takai e rātou ki te koro wai o te kore. Anei rā tātou ngā waihotanga rātou. Nō reira e ngā manuhiri a koe, te mahi taumaha, ki te hari i ngā huatanga i waihotiake. E koe ngā hauiti, te aita ngā maha. Tōna kōrero tanga katoa, o tira Ngāti Porau, kia Richard Kern. E te timatatanga o tēnei a huatanga ko kōrua rā te. Tare rā kia koe. Ka mihi ake kia koe ko tāo tahi i no i runga i te rōpū whakamana i te tiriti. Nō reira e raunga tira mua hara. Hara mai kia kōrero tahi tātou, kia whakaronga i ngā kōrero ka whakapuaki hia i roto i tō tātou. Nō reira he kore toi i roto kōrero. Tāki timu waka, mā tātua waka, tai nui waka, me te nui not. A hoki anō ki ngā kōrera kui mā koro mā, ara mai tonu rā te manuhiri, i runga i te upoko hau, i te pāmarangai, i te pohutanga mai o te aroha. Ko heke mai roto i tēnei haora. Karanga mai, karanga mai, karanga mai. Anei te pauaru, a te kēri e haria mai nei e vātau. Ka hoki ngā whakaaro ki te tīmatanga. I ngā hui tīmata i roto i a tauranga moana. Ko tū reiti tēnā. Tai atu kia den hekema. Me te nui no tu rata. Me ngā mea kāri tāhu o te mai. It's all right. Te tūmana ora, ko ngā kupu kōrero tērā kua whakahokia mai. Kau hei whakarau ora ake i ngā mā uiwitanga tērā i pā. As you will recall, and as many of you have mentioned today, the Stage 1 report on the Raupatu claims was released in 2004. Then came the Stage 2 inquiry. The result of that inquiry is the report we present to you today, Turanga Moana 1886 to 2006,
which looks at the claim issues in the period after the Raupatu and coming right forward into the early 21st century. British. Along with the loss of land, the tangata whenua of this area, the tribunal has found that the scale of the loss has compounded the prejudice they suffered from the Raupatu and its aftermath. Particularly disappointing, in the tribunal's view, was that the lack of adequate government protection or assistance for those groups who were left virtually landless. But no group in the area was unaffected by land loss. Finds that protection for sites of importance to Māori could be stronger. To sum up, Tauranga Moana Māori has suffered considerable prejudice from actions of the Crown. In terms of reaching a treaty settlement, the Tribunal urges that the Crown addresses the claims of Tauranga, Iwi and Hapu as a matter of high priority. As a part of that settlement, it recommends the substantial redress be made for post-1886 breaches, in addition to the redress for the Raupatu. Suffered both Raupatu and intensive urbanisation across a significant proportion of your area. Both have resulted in substantial resources. Pursue restoration. I tutuki te wāhi I ngā preme katoa o Parehara. No rewe koe ne mai, I roku mana te tiriti o waitake, e hone. Koutou I haere mai. Ako te mea pai, ko tahi ana o mātou whakaaro, ngā iwi, ngā i te rangi me ngā te rangi inu. Ko te whakahoki kōrero, kia tere ki te raupatu. Kei te mate mātara I nanahi, ka mata mai anō tērā o mātou kaumātua atoa. Ngā mea I muri atu I ai, I mua atu I ai. Pēnei anō I ngā mea pēnei au hau nei ai. Kua kuahua e ke e rā taumata, kuahua wiri ki te ki te hoi anō ki te tatari. Kua rora wai hare ana ngā mahi o te raupatu, I roto I te moana o tauranga. E pēhea te roa, me ki, ia hau e tupu hārekea. Koira pē te roa. Mōhio au, ia au I whānau ei, kōrero tia mai. E taku kuia, e taku whaia, e taku koraua. Ngā huatanga o te raupatu. I raupatu tia I te whenua o te moana o tauranga. O mātou ngā iwi o te moana o tauranga. O, kāre I nui ngā mahi nai nei. I ngā maramanga kua pahura ke nei nā, koina tā mātou. Mahi he hui I wainganui I a mātou katoa. Ai tēnei wā I ngā wiki kua pahura ke nei nā, kua tata te eke I tērā taumata o ngā kōrero. Tēnā pēr aro mai ai te kawana ki a mātou, te raupatu o te moana o tauranga. Koe nara ngā tūmanako. He pai ngā te whakarongo ake I wana kōrero I te mea ko e te hia wau a kōrero rā kāre I te ata rongohia I roto Tauranga Moana I te tuatahi. I rongohia I te whakatakotoranga o ngā kōrero, engari kāre I puta mai I roto I wā rātau whakaaro. Nā koira te mea pai ki au, nā ko te whakaaro ake hoki kia tirohia, ata tirohia ka kaupapa I puta mai ai ia, kia whiriwhiri hia I wanganui a mātou Tauranga Moana, I wanganui a mātou Ngaiterangi,
kia whiriwhiri hia ki wangani a mātou hei kina ki atu ki ngā kōrero ko oti i a tātou te whakaputa mo te whakahoki mai o ngā rawa katoa e pāna kia tātou o tauranga moana nei. Tika tēnā. Kua tīmata ke te haere. Kāre tēnei te whakamutinga mo te tuku mai ngā pukapukara. Engari kia rangahau haere tia e tātou o te moana, tuatahi. Kia kina ki hia ki te taha o ngā kōrero ko oti i a tātou te mahi, te whiriwhiri, i wangani a tātou. Aku ne pēr he kōrero anō hei kina ki atu, hei tuku atu ki te kāwanatanga kia rātou, mā rātou e whakarite hei me ki he whakautu mo ngā hara i putai i ngā kāwana, i ngā kaunihera o tauranga moana, mo te ahuatanga ki te whakahoki mai i ngā whenua, i ngā rawa, i riro ai a rātou i ngā tau kimuri. He rawe ki au ngā kōrero oroto i te ripoata, a ina kua āta whākina, kua āta whakapuakina, ngā nawe me ngā take e pāna ki ngā iwi o runga i te moana o tauranga. Nō reira mihi anau ki te Tribunal Waitangi, tā rātou mahi nui, ki te āta whera i ngā kōrero, me te whakapukapuka, whakakaupapa i ngā urupare, i ngā urupaunamu, i whakahokia mai tēnei rā. Nō reira, ka nui te koa o te ngākau i runga i tērā ahua. Kua roa e tatari atu ana, kia whakahokia mai he whakautu, e pāna ki ngā hui i tū, i whakatūtuhia i rungi te moana i ngā tau e hia nei ki muri. Nō reira, tēnei ko te tau te hui whakamutunga i te tau 2010, a tēnei tau te tau 2010, nō reira kua whātau e tatari ana kia whakahokia mai. Te ahutanga, te aronga nui i tēnei wā me pēhea ko ngā urupare, ko ngā whakautu i whakahokia mai tēnei rā ngā ripoata, ngā pūrongo, ka āta tirohia ngā ārātau whakataunga. Ka rua, ka haria we rā whakataunga ki mua ki te aroaro te karauna me tiki aneira. Nā kua eke te wā me whakamana, me whakatūturu, me whakatina i wenei o ngā enei kōrero e whakaputai nei te Tribunal Waitangi. Koina te mahi nui, koina te mahi kia kōkiriti atu. E kene puru ana te ngākau i te kotinga me ki o te hau o tērā o ngā toa haere. Tērā ngā toa haere ki mua ki te aro, mua i te aro o te aro ākapa, ki te whanatukutahi, ki te kaweariri, mō ngā take o te moana o tauranga nei. Nō rei toa, haere atu rā koe, haere atu rā koe. O tira koutou, Alex Tatama, ko rātau era, Uncle Dan Hekema, he nui noa atu rātau kāri konei i tēnei rā. Nō reira, e pauri ana te ngākau i te ngaromanga, ne o era kākatara hai me ki kua ngui te rānei. Hoina hoki mai ki a tātou ki te pitaura, ka riro mā tātou anō hoki pēr, i roto i tēnei whakatupuranga, te whakatutuki i ngā wawatatanga o Nehema. Kia ora tātou.